Dushimiye Imana ko twabyutseho tukaba tugejeje kuri ano munsi. Imana nishimwe. Twabanye iminsi myinshi turi aha ngaha Bujumbura tubana namwe mu itorero. Mwese ndabasezeye ngo Imana dushite hano i Bujumbura n'ukuri mwatubereye mugisha. Nka pasiteri mwese ndabasezeye n'itorero ngaha musigane neza. Nta mwanya twabonye natwe baradutunguye none ngaha musigane. Urakoze cyane mama, ihangane kabisa hari ugiye neza. Uzakomeza uganize n'abashumba bawe ndetse n'abakristo. Imana ikugira inzira nziza. Tugwaye ikaze wo gukurikirana Carmel Church and Bikup TV. So nta mwanya dufite kubiyegereza mwihangane cyane kiza nuko muza kudukurikirana. Uno munsi turi kugwaca indege aho ndi uno munsi nabashoganiza mu bamwe babashe kugenda muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni ijyambere ngoze kino kigana ariko nibyiza cyane, ni iby'agaciro, aba ari umunezero udasanzwe ku bantu bafite kugenda ariko nkatwe abarimo nyina kampine ko kwihangana kindi gihe ntasiragenda. Ni kumwe n'umukozi w'Imana aba ari umusore cyangwa yubatse ushaka kubimenya. Tugwaye kaze kuri Carmel Church. Tangira wibwira abantu. Murakoze. Amazina yanjye banyita Muhoza Pacifique. Nkaba nkorera channel ya Bohoka Online TV. Uvuze ukora channel ya Bohoka Online TV. Isi yo channel yoba warigambire uzoshiraho ibitaramo byo mu ikanisa, ibitaramo bisanzwe bya worship cyangwa content zigenda zitandukanye? Kubera ko nahise Bohoka ni konti ijanye n'ibiganiro bijanye kuboka mu bantu mitima. Bene ibyo ngibyo. So wabwira abantu aho werekeje bakabasha kumenya ko twabasha kukuzana no mwana. Nerekeje mu gihugu cya Canada. Pastor ngwino sezera abakristo. Niho twerekeje ubu nyine Imana natwe yaduciriye inzira n'umuryango wose twerekeje muri Canada. Muri Canada. Eske mwari mutegereje kugenda muri Canada hadigiye mweze kubijamwo birapase byamaze nk'imyaka ingahe ubashe gutekereza? Mu by'ukuri kubijamo ntabwo ari ukuvuga ko wenda twari tubyiteguriye. Twari tubyitegura ariko kandi kubera ko twari dukenda vuba ariko kandi igihe cy'Imana cyari iki. Urumva ari haciye umwaka umwe n'amezi 5 tubitegereje ariko igihe kimwe nyine imitima iriheba ariko kandi iki nico cyari igihe kugira ngo tubashe kugenda none tukaba dushimye Imana kuba iduciriye inzira. None muri uno mwanya wiyumva gute noneho ubugeze hano sinzi habe na Satani ntiyo kwikoza hano uramwamaganya? Satani yatsinzwe kuva kera ubu nyine nta kintu yoshobora gukora kuko twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi ariko dushimiye ko Imana ari imbaraga kandi Imana n'ubwenge. None Imana ikaba byose ibyivanzemo niyo tugiye kandi tuzakomezanya tuvugane nabo dusize nuko nguko. Ngagira usezera abashumba mwabashe kubana mu itorero n'abandi bagenda batandukanye nimara uvuge n'abazokwakira. Dusezeye abantu bose twabanye inshuti abavandimwe. Nsezeye abo twakoranye umurimo w'Imana muri media hariya mu itorero rya Carmel Church. None nkabandi imbere yanyu kugira ngo mbasezere ubu turimuse twimukiye mu gihugu cya Canada ariko kandi kure y'amaso si kure y'umutima niko bazavuga. Asigaye mugira umugisha w'Imana. Sasa urakoze cyane, reka tuganize mama wacu nawe hano. Rero bakunzi ba Carmel Church na Bikup TV tubahaye ikaze urimo kutukurikirana mu no mwanya. Noneho tukironka gahembwe ko kubakira neza. Ori no tugwaye ikaze kuri televiziyo hose, tugwaye ikaze. Dufite umwanya mutoya nkuko mubibona turimo tukora twihuta. Aha turi kuri Melchior Ndadaye. Turi kuvuga c'indege twaje guherekeza umuntu. Hari igihe utoba wabimenya ariko reka abikumenyeshe wenyine.
tuguhaye ikaze kuri Carmel Church, tangura bibwira abantu. Murakoze cyane, ku mazina nitwa Josephine Kinoro. Ni amazina yanjye. Ni amazina yawe. Yego. Josephine, uko tugusanze ku gace indege waba ugenzwa n'iki? Hano naje guherekeza inshuti zanje, abavandimwe, nicyo cyanzanye hano. Se zose zaba ari inshuti zawe waje guherekeza, wazivugaho mu burambuye uko zitwa se? Yego, ni inshuti zanje, harimo uwo bita Jeannette Gatesi, ni inshuti yanjye cyane, kabamwo na Eugenie na Pasi, bose n'ababyeyi babo naje kubaherekeza. Ese nk'umubyeyi ko twumvise ari nk'umushumba, yari umushumba ukuyoboye muri iyo torero? Muri Carmel Church. Carmel Church wari umukunda cyane? Cyane rwose. Gira hano n'amajambo muherekeje kino gihe azogikurikirana. Bashimira, batubaniye neza, ni inshuti zacu, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, turabaherekeje bazogereyo amahoro, bazahigwe muri byose, turabakunda cyane. Gira n'abantu bazobakira uko bakira abanyamugisha babashe kubakira. Abantu rero bagiye kubakira, mwakiriye abanyamugisha cyane, harimo umupasitori wa Carmel Church, n'umupapa mwiza, umupapa ukunda Imana, maki iriya famiye rero ni famiye ikunda Imana cyane, bakiriye abantu bakomeye cyane. Yego. Urakoze cyane. Baberekeje mu kihe gihugu? Berekeje muri Canada. Urakoze cyane kabisa, Imana nawe gwezagire. Josephine wa Yesu. Ubuntu wakora neza hano. Ibikupi TV ni channel ya trendinga cyane muri no Bujumbura. Yakunzwe itarafungurwa, ifungurwe nayo irakundwa birenze. Amaze ushira videos zibiri mukwende mukore subscribe ku Bikupi TV. Rero twamuge kivuruduka hano, mbari kivuruduka. Tumusaba ku kibuga c'indege yabasha kutubwira niki kiugenze Bikupi TV. Turabiyegeje mwese hano kuri channel yanyu ya Carmel Church na channel y'Ibikupi TV, ndibaza na biraza kuhaca. Yego. Hanyuma turi hano ku kibuga c'indege, twaje guherekeza umushuti wacu twahora dukorana kuri media muri Carmel, yitwa Pasi, adusigiye irungu cyane. Twaje hano kumuherekeza, agiye muri Canada. Muri Canada. Wabwira iki abantu bazomwakira muri Canada, bakira umuntu umeze ute, bakiriye gute nyine usa nk'ubahaye mu burambuye bazobasha kumwakira? Pasi ni umuhungu witonze, ugira make, twamenyanye gake ariko ni umunyabwenge. Ni umuntu uzi ibintu byinshi, muri make azi ibintu byose byo mu bitabo. Ni umugabo cyane, bakiriye umuntu ukomeye cyane iri. Ise akaba ari umuntu wari uturongoye mu ishengero ya Carmel Church. Nawe wababwira iki abazomwakira nk'umupasiteri none adahuye n'umwana we, umuntu ukunda gusoma ibintu by'ibitabo? Ise ni umupasiteri cyane ukomeye hano, yarasengera muri Carmel Church. Umupasiteri arabwiriza neza, twari tumukunze cyane, tuzakomeza tunamukunda, badusigiye irungu kabisa. Ako kinda sanko aho gabanyamavuta ni nkari revera. Ni reverand. Ni reverand. Reverand. Revera mani raga. Sinamuvuga mwiza. Ni ubasha kugenda kuko twoguma tuvuga gutya, hari bamwe batomumenya, ariko twashe kuvuga izina arabo umumenya. Rero dukomeze mubane natwe tugende tubagezaho utuntu n'utundi, n'abakobwa bandi batandukanye bo muri Carmel Church baje kumusezera, bashoganiza n'umubyeyi akaba ari umufasha wiwe wa Revera. Natwaganira abasezera Carmel ngo arabakunda cyane, ngo mwabanye igihe kirekire kitari gito, mwabanye neza, ngo nahagiye muzakomeza kubana mwandikirana tumesare twato na hato, azotanga no muri Vision Nehemia. Amen. Tubaye ikaze kuri Carmel Church and Ibikupi, twongeraho na Animasha TV naco bitwaye. Tukaba turi ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye, tukaba twahuye n'ibikupi bibiri, tugiye kubiganiza amakuru yaho tubasanze. Twabasabye kugaca indege ariko barabanza bibwira abantu niryo rya mbere kuja kuri screen, yaba ari yage kuri screen ya Animaisha, ibintu nk'aho iryo rya mbere age muri screen y'ikiganiro gisanzwe gusa kitarimwe amajambo maremare. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa nyina w'inshuti Makile, ndi umukristo wa Carmel Church. Turi hano twaje gusezera umushumba wacu, Revera wacu, niwe twaje gusezera hano. Murakoze. Waje gusezera Revera n'umuryango wose?
twaje gusezera n'umuryango wiwe wose, Evera nyine n'abana n'umugore bose. yaberekeje mu kihe gihugu? Yerekeje mu gihugu ca Canada. Urakoze cyane kabisa, wewe wivugira na makeya noguma kukurozaho iyi mikrofone. Uyu ngira muramuzi, nta kibazo, wahaguma wagenda niwe gusa biravana nawe. Nawe tugwaye ikaze kuri Karume ari ryo rya mbere uhagera. Murakoze. Kizigenza. Abanyita Nintuze Joyeuse, naje ndi umwe mu bakristo bagize Karumeli. Ukaba ari n'umwana wa Revera Urishumbye. Uri hano mu make? Nk'uko mwene data yarabivuze, twaje gusezera famiye Pasiteri Maniragaba. Niwe twaje gusezera, yerekeje mu gihugu ca Canada. Urakoze cyane. Umva nawe waje gusezera n'umuryango wose? Hari ibyo yarakomoje, sinzi nka Jeannette mwari nk'umuryango wo muri Emmaus kwa sinzi wabasha kumubwira azokurikirana kino kiganiro. Nkuko twabivuze nyine twaje gusezera umuyobozi wacu, ariko afite n'abana. Abana biwe babariza mu muryango wa Emmaus Choir, ni korali nziza irazwi muri no Bujumbura, ibarizwa mu itorero rya Karumeli. Twaje gusezera abaririmbyi bacu Jeannette na Pasi, n'abaririmbyi bacu babarizwa muri Emmaus. N'abaririmbyi beza, twari tubanye neza, bari bakunda umurimo, n'abantu b'ingenzi cyane muri twebwe. Urumva tugendesheje abantu bakomeye mu murimo. Rero na Canada igiye kubakira, mwakiriye abantu bakomeye, abavuga butumwa. Pasi n'umuvuga butumwa mwiza uzi ijambo, Jeannette ni umuririmbyi mwiza, nawe n'umwana ukunda Imana cyane. Mwakiriye abantu bakomeye cyane muri Emmaus, twabakundaga, twari bamwe mu bayobozi babayoboye, bari ntangarugero mu murimo pe cyane. Murakoze. Urakoze cyane nawe. Nawe ari cyo uvugaho kuri Jeannette? Oya, ico novuga inkuru y'urukundo yagejeje umutima, inkuru y'urukundo yabaye ibyiringiro binyinjiza mu buzima bw'iteka. Kristo ni we nkuru y'urukundo ndirimba, ahubwo ahuye na Mesiya. Gwino bose gwino. Ahubwo ahuye na Mesiya, ahubwo ahuye na Mesiya. Bimwanga munda, kwifata biramugora, azamuka umudugudu, asakuza ati bagezi, uye na Mesiya. Haleluya Kristo, ushimwe mpabwe icubahiro. N'ahandi twabonera umunezero ni muri Kristo Yesu, Kristo wabambwe ku bwacu. Izina ryawe ni umunara muremure, aba bakiranutsi baza bahungira intambara zose. Ni izina riryoshe isumba ayandi mazina yose. Haleluya. Mbega ukuntu uri mwiza papa, mbega ukuntu watugiriye neza. Kristo mwiza waducunguye, wadupfiriye, waduhaye umunezero kuri. Ntahandi ndabona umunezero kubona aboneye mu gakiza. Ndasabira bene data bataramenya ku gakiza, kugira ngo nabo babashe kukamenya, baronke uyu munezero nk'uwo twabonye. Kristo mwiza. Yo Yesu we. Nimuve mbabwire iby'izina rimwe, izina ry'Umucunguzi Yesu. Nimuve mbabwire iby'izina rimwe, izina ry'Umucunguzi Yesu. N'izina riryoshe riruhuri dushi rikamari mibabaro. N'izina riryoshe riruhuri
n'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose. nimwumve mbabwire iby'izina rimwe, izina ry'ishimwe Mucunguzi. N'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose, 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 rikamara imibabaro yose. n'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara haleluya, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose. Amen. n'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose, n'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose. nimwumve izina rimwe, izina ry'Umucunguzi Yesu. Amen. n'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose. n'izina riryoshe riruhura idushi rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose. maze biba akarusho ubwo yamenyaga uko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya, ahubwo ahuye na Mesiya. kw'iriba umusamariyakazi yahize umushitsi, ubwo yahuraga umuyuda amuganiriza neza. byari ibintu bidasanzwe ku muyuda kuvugana n'umusamariya neza. bahuraga banganye, bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe,
bimwanga munda kwifata biramugora azamuka umudugudu asakuza ati bagezi uye na Mesiya ahubwo ahuye na Mesiya Gwino bose gwino ahubwo ahuye na Mesiya ahubwo ahuye na Mesiya bimwanga munda kwifata biramugora azamuka umudugudu asakuza ati bagezi uye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha hahandi mwari muzi narahimutse ubu ndi musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha hahandi mwari muzi narahimutse ubu ndi musha bifata biramugora asakuza ati bagezi uye na Mesiya nimundeke nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha hahandi mwari muzi narahimutse ubundi musha wahuye nawe ahinduka musha baba we